Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel Inkiko Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro Icumizacu tugiye kurebera hamwe abantu bagera ku 10 bakatiwe ibihano bikomeye kurusha abandi n'inkiko ku isi, ariyo mpamvu musaba yuko twabana kugeza ku musozo. Duhereye ku mwanya wa 10 hariho umugabo witwa Fati Ozer wakatiwe imyaka 11,196, akaba ariyo myaka azamara muri gereza. Ubundi uko byagenze nuko uyu mugabo mu mwaka wa 2017 yashinze icyo bita Todex, akaba yari urubuga rw'ubucuruzi bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga aho rwakoreshwaga n'abasaga 400 by'abantu, ndetse rukaba rwari mu mbuga za mbere zikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga mu gihugu cya Turukiya. Muri Mata mu mwaka wa 2021 uru rubuga rwaje gukwama rugira ikibazo aho abantu batari bagifite uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kwinjira muri konti zabo kuri uru rubuga ubaye bakoresha amafaranga yabo. Ozer nyiri uru rubuga yahise ahungava mu gihugu cya Turukiya yerekeza mu gihugu cya Albania afite thumb drive cyangwa ikizwi nka flash disk yari iriho imitungo yose y'aba bantu bakoreshaga uru rubuga rwe, bituma abantu benshi bahura n'igihombo gikomeye cyane, haba abashoramari n'abantu basanzwe, aho babombye amamiliyari mu madolari. Icyo gihe polisi mpuzamahanga yahise ishyiraho impapuro zo kumuhiga, maze inzego z'umutekano za Albania zaje kumukurikirana ziza kumufunga muri Kanama mu mwaka wa 2022. Ariko muri Mata mu mwaka wa 2023 yaje koherezwa mu gihugu cya Turukiya, ari naho yakoreye icyaha. Impamvu rero uyu mugabo yakatiwe imyaka myinshi nuko mu mategeko ya Turukiya ibihano by'ibyaha by'ubutekamutwe, ubujura n'uburiganya bishingiye ku mafaranga bitangwa bikurikije umuntu wese wakorewe ubwo butekamutwe cyangwa ubwo bujura bw'amafaranga. Rero bitewe n'uko urubuga rw'uyu mugabo rwakoreshwaga n'abantu ibihumbi kandi bakaba bose barakorewe ubutekamutwe, byatumye urukiko rufata igihano gisanzwe gihabwa umuntu wakoze ubutekamutwe cyangwa uburiganya, maze bagikuba n'umubare wari munini w'abantu bose bahuye n'iki kibazo cy'ubutekamutwe, aribyo byaje kuvamo imyaka 11,000. Ikindi yaje guhamwa n'icyaha cyo gukoresha urubuga rwe nk'ubucuruzi butemewe, ahubwo akaba yararukoreshaga mu byaha bipanze kandi biri ku murongo. Yafatanyaga n'abavandimwe be aribo Serap na Guven Ozer, nabo baje kubaha igihano gisa neza nk'icyo bahaye mukuru wabo. Ku itariki ya 7 Nzeri mwaka wa 2023 akaba yari ku munsi wo kuwa 4 ku rukiko rwitwa Anatolia 9th High Crime Court ruherereye muri Istanbul mu gihugu cya Turukiya, nibwo Fati Ozer yakatiwe n'umucamanza kuzamara imyaka 11,196 n'amezi 10 n'iminsi 15 muri gereza, ndetse akaba yaranaciwe n'ihazabu ya miliyoni 130 z'amafaranga y'amanyaturukiya we n'abavandimwe be. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Daron Bernard Ford Anderson, akaba yarakatiwe imyaka 11,250. Ubundi uburyo byagenze nuko ku itariki ya 4 Mutarama 1993 uyu mugabo Anderson yarengeje imodoka y'umugore ayirenza umuhanda mu gace ka Tulsa muri Oklahoma, akaba yarari kumwe n'undi muntu. Icyo gihe bashimusi uyu mugore bamujyana kuri moteri cyangwa lodge. Bivugwa ko uwo mugore yafashwe ku ngufu kenshi gashoboka, ndetse banamusambanya mu kibuno, byose bikozwe n'uwo mugabo Anderson, ndetse akaba yaranakoze ibindi byaha birimo kwibisha ubwoba, kwiba umutungo cyangwa ikintu gifite agaciro cy'undi nta burenganzira yaguhaye, no kwinjira ahantu mu buryo butemewe ufite umugambi wo kwiba cyangwa gukora ibindi byaha. Mu mwaka w'1993 n'umwaka w'1994 nibwo yaburanye urubanza rwe rwa mbere, ariko birangira n'ubundi byaha yashinjwaga bimuhamye, maze aza gukatirwa imyaka 2,200 ari muri gereza kubera ubusabe bwo kumuha igihano gikomeye byari byasabwe n'inteko y'abacamanza kubera ibyaha birimo gufata ku ngufu, gutinga, guhohotera no kwiba. Icyo gihe icyaha yagihamijwe n'inteko y'abacamanza ya Tulsa County, mu gihe yakatiwe n'umucamanza wa Tulsa County District witwa Clifford Hopper, akaba ari we wamukatiye imyaka 2,200. Gusa hashize igihe Anderson yaje kujurira umwanzuro w'urukiko, maze aratsinda bamuha kuzakora urubanza rushyashya. Gusa n'ubundi byaje kurangira yongeye guhamwa n'ibyaha, maze umucamanza nibwo icyo gihe yahise amukatira imyaka 11,250 kuzaba ariyo amara muri gereza, gusa bamukuriraho imyaka 500 kubera kujurira bimwe mu byaha. Impamvu bamuhaye igihano kimeze utyo nuko abashinjacyaha bakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo atazongera kwidegembya na gato, cyangwa akaba nanone yabera ikibazo gikomeye sosiyete. Indi mpamvu ni ukubera ibihano bikomeye bisanzwe bihabwa umuntu wakoze ibyaha birimo gufata ku ngufu, gutinganya umuntu, gutera ubwoba umuntu ukoresheje intwaro y'ubumara, ndetse no kwiba. Biteganyijwe ko uyu mugabo Anderson azasohoka muri gereza mu mwaka wa 12,744.
Ku mwanya munani turasanga umugabo witwa Pudit Kititradilok, akaba yarakatiwe imyaka 13,275. Uburyo byagendekeye uyu mugabo nuko yateguye umuhuro rusange w'abantu aho yashishikarizaga gushora amafaranga mu bucuruzi butari ubwa nyabwo, nko mu bicuruzwa by'ubwiza, mu modoka yakoreshejwe, mu mitungo no mu byoherezwa hanze y'igihugu. Uyu mugabo yasezeranyaga aba bantu kuzajya baha inyungu nyinshi nk'inyungu ya 1% buri munsi, ndetse n'abasezeranya kazajya bahuduhimbaza musiki cyangwa bonus mu gihe bazanye abanyamuryango bashaje. Nyuma yaje gufatwa arafungwa maze aza kujya kuburana mu rukiko, birangira urukiko rumukatiye imyaka 5 kuri buri muntu mu bantu 2653 yakoreye ubutekamutwe, aribyo byaje kurangira bivuyemo imyaka 13275. Gusa kubera ko yaje kwemera icyaha asaba imbabazi atagoye urukiko, byatumye umucamanza agabanya igihano cye akigeza ku myaka 6637 n'amezi 6. Si ibyo gusa, uko na kompanyi ze ebyiri zaje gucibwa amande ya $20,000 buri imwe, ndetse uyu mugabo yanategetswe kwishyura $17,000 z'amadolari ku bantu yatuburiye, akanarenzaho inyungu ya 7.5% ku mwaka. Ku mwanya 7 turasanga umugabo witwa Alan Wayne McLaurin, akaba yarakatiwe imyaka 20,750. Uyu mugabo akaba yarakatiwe kubera icyaha yakoranye n'undi mugabo twabonye ku mwanya wa 9 wafashe umugore ku ngufu akamutinga ndetse n'ibindi byaha. Uyu mugabo kimwe na mugenzi we nawe yaje kuburana bwa mbere mu rubanza rwabaye mu mwaka wa 1993, ariko aza kujurira muri Werurwe mu mwaka wa 1996, aho byaje kurangira akatiwe imyaka 2,000 kubera buri cyaha mu byaha 4 byo gufata ku ngufu, imyaka 2,000 kubera buri cyaha mu byaha 4 byo gutinga umuntu ku gato, imyaka 1,750 kubera gushimuta, imyaka 1,500 kubera guhohotera umuntu ukoresheje intwaro y'umumara, n'imyaka 500 kubera ubujura, kwinjira ahantu mu buryo butemewe no gutwara ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira. Ibi byose baje kubiteranya biragenda bibyara imyaka 21,250, ariko nyuma maze kujurira baje kumukoreraho imyaka 500 bita biba imyaka 20,750. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo witwa Charles Scott Robinson, akaba yarakatiwe imyaka 30,000. Uyu mugabo impamvu yakatiwe imyaka yose ni ukubera icyaha yari yakoze cyo gufata ku ngufu umwana w'igitambambuga w'imyaka 3. Uyu mugabo yaje guhamwa n'icyaha ku itariki ya 15 Ukuboza 1994 ku byaha 6 bitandukanye birimo gutinga umuntu mu kibuno ku gato, gukora ibikorwa bidabwitse ukabikorana n'umwana, no gusambanya umwana ku gato ukoresheje ibikoresho bitari igitsina. Uyu mugabo akaba yari afite imyaka 30 ubwo yajyaga mu rubanza rwabereye muri Oklahoma County. Ku itariki ya 23 Ukuboza 1994 nibwo umucamanza witwa Daniel L. Owens yakatiye umugabo imyaka 30,000, akaba ari yazamara muri gereza. Bakaba baramukatiye imyaka kubera ko buri cyaha cyose bakibariyaga imyaka 5,000, kandi yari yarakoze ibyaha 6 kuko nibyo yari yarahamijwe n'urukiko, bituma imyaka igenda ikagera ku 30,000. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo witwa Jose Emilio Suarez Tras Horas, akaba yarakatiwe imyaka 34,715. Uyu mugabo ubundi yari yaravukiye mu gace ka Aviles mu gihugu cya Espagne mu mwaka wa 1976. Akaba yarahoze akora mu birombe by'amabuye y'agaciro, ndetse yari na maneko ya polisi aho yahaga amakuru polisi y'ahantu hari gucurizwa ibiyobyabwenge n'ahantu hari abanyabiyobyabwenge. Uyu mugabo yaje gukoresha ubumenyi n'ubuhanga yari afite mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, maze yibi biturika byitwa goma tu iko abyiba mu kirombe cy'amabuye y'agaciro gihereye mu gace ka Asturias mu gihugu cya Espagne. Uyu mugabo yafashe ibi biturika yari yibye abigurisha umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kisilamu, ndetse no ku bacuruzi b'ibiyobyabwenge kugira ngo bamuhe ibiyobyabwenge byitwa hashish na marijuana. Ibi biturika byahise bijyanwa mu mujyi wa Madrid, akaba ari nabyo byakoreshejwe mu iturika ryabereye kuri station ya gari ya moshi, akaba hari mu gitondo ku itariki ya 11 Werurwe mu mwaka wa 2004. Iki gikorwa cyabaye nicyo gitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu benshi mu mateka yo mu Burayi bw'Uburengerazuba, aho abantu bagera ku 191 bapfuye naho abagera ku 2,000 barakomereka bikomeye cyane. Uyu mugabo Emilio yaje guhamwa n'icyaha cy'uko yari abizi neza yuko ibiturika yatanze byari gukoreshwa mu gukora ibitero by'iterabwoba. Kubera ko Espagne itagira igihano cy'urupfu cyangwa igihano cya burundu, byatumye urukiko rufata imyaka isanzwe rugenda ruyihuza na buri muntu wese wapfiriye muri icyo gitero, aho bafashe imyaka 25 isanzwe bakayimubarira kuri buri muntu wese wapfiriye muri icyo gitero, aribyo byaje kubyara iriya myaka ingana kuriya.
Gusa nubwo Emilio yakatiwe imyaka yose ingana n'ibihumbi 34,715, amategeko ya Espagne yo avuga ko umuntu atemerewe kurenza imyaka 40 afunze, bivuze ko imyaka 40 nishira azarekurwa gataha, ntabwo azafunga imyaka 34,715 nubwo ariyo yakatiwe. Uyu mugabo kandi akaba yarakatiwe ku itariki ya 31 Ukwakira mu mwaka wa 2007, akatirwa n'umucamanza witwa Javier Gomez Bermudez afatanyije n'abandi bacamanza babiri bari bari kumwe muri urwo rubanza. Ku mwanya kane turasanga umugabo witwa Jamal Zugam, akaba yarakatiwe imyaka 42,922. Ubundi uyu mugabo ni umunyamaroc ariko akaba yarabaga mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Aha muri Madrid yabaga yari afite iduka ryitwa Nuevo Siglo, ryari riherereye mu gace ka Lavapiés, ryacuruzaga amatelefone rikanayakora mu gihe yagize ibibazo. Abakora iperereza baje gusanga uyu mugabo afitanye umubano ndetse afite n'ahuriye n'intagorwa z'abayisilamu zafatiraga icyitegererezo ku mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Mu iduka ry'uyu mugabo niho baguriye simukadi zakoreshejwe mu mbarutso yari telefone yakoreshejwe mu guturitsa ibisasu. Uyu mugabo ariko nawe yaje gutega igisasu kimwe cyari kiri mu gikapu, agitega muri gari ya moshi yari iri mu zo bari bapanze guturitsa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 11 Werurwe mu mwaka wa 2004 cyangwa izwi nka 11M, nibwo ibisasu byari byatezwe muri gari ya moshi enye zari zuzuyemo abantu byaje guturika, bikaba byaraturitse mu masaha ya mu gitondo, aho abantu bose bari bahuze cyane, bamwe bari kujya ku kazi, abandi bari ku ishuri ndetse n'ibindi. Icyo gihe gari ya moshi enye zaraturitse, bikaba byarabereye mu mujyi wa Madrid. Abantu bagera ku 191 bahasize ubuzima muri iryo turika, mu gihe abantu 1800 bakomeretse bikomeye cyane. Nyuma y'iri turika abakora iperereza baje kubona igisasu kitaturitse cyari cyasigaye mu gikapu kiri muri gari ya moshi itari yaturitse. Barebye mu gisasu mo imbere babonyemo telefone ifashe ku mbarutso, ariko iyo telefone ikaba yari irimo simukadi. Nibwo polisi yakuriye kugira ngo irebe inkomoko y'ahantu iyo simukadi yaturutse, maze basanga yaturutse ku iduka rya Zugam riherereye Lavapiés. Ku itariki ya 13 Werurwe mu mwaka wa 2004 nibwo uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi. Abatangabuhamya benshi n'abarokotse batanze ubuhamya bavuga ko uyu mugabo bamubonye ashyira igikapu cyari kirimo igisasu muri gari ya moshi muri icyo gitondo iryo turika ryabereyemo, aho bavuga ko ari we wateze igisasu cyaturikiye kuri sitasiyo ya gari ya moshi yitwa Santa Eugenia Station. Mu rubanza rwabaye mu mwaka wa 2007 niho uyu mugabo yagaragaje ko ari umwera n'ahuriye n'iryo turika, aho yavugaga ko yari aryamye icyo gihe ibisasu biturika. Gusa ku itariki ya 31 Ukwakira mu mwaka wa 2007 nibwo mu rubanza rwari ruyobowe n'abacamanza batatu baje kwemeza ko Zugam icyaha kimuhama, aho yahamijwe ibyaha 191 by'ubwicanyi, umugambi wo kugerageza kwica ibihumbi by'abantu no kuba abarizwa mu mutwe w'iterabwoba. Icyo gihe bamukatiye imyaka 42,922. Umucamanza mukuru w'uru rubanza yitwaga Javier Gomez Bermudez. Impamvu uyu mugabo yakatiwe imyaka myinshi nuko urukiko rwafashe igifungo gisanzwe gihabwa abakoze icyaha, maze rugikubana buri muntu wese wapfiriye cyangwa wakomerekeye mu iturika ryabaye, birangira bihuye n'imyaka 42,922. Gusa nubwo uyu mugabo yakatiwe imyaka ingana utya, ukuri kuriho nuko agomba kumara imyaka 40 gusa muri gereza agahita arekurwa, bitewe nuko amategeko ya Espagne avuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kurenza imyaka 40 akiri muri gereza hatitawe ku cyaha icyo ari cyo cyose yaba yarakoze. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo witwa Otman El Ganoui, akaba yarakatiwe imyaka 42,924. Uyu nawe impamvu yatumye akatirwa imyaka ingana utya ni impamvu imeze nk'iyo twari tumaze kuvugaho yo kugira uruhare mu guturitsa gari ya moshi zari zirimo abantu. Gusa inkuru y'uyu we nuko yari inshuti ya hafi akaba n'icyegera cyo bita Jamal Ahmidan uzwi nka El Chino, akaba yari we muntu wari inyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi n'igitero cyo guturitsa gari ya moshi. Uyu mugabo Ottoman we ikintu yazize nuko yafashije gutwara ibituritsa byari byibwe abikora mu gace ka Asturias abijyana mu nzu y'ibanga yari iri hafi y'umujyi wa Madrid, akaba ari naho bateranyirije ibisasu n'imbarutso zabyo. Uyu mugabo nawe yaje kujya mu rukiko birangira hamwe n'ibyaha, maze bamukatira imyaka 42,924, ariko nk'uko twabibonye agomba kumara imyaka 40 gusa muri gereza bitewe n'uko amategeko ya Espagne bivuga. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Mehmet Aydin, akaba yarakatiwe imyaka 45,376. Ubundi uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1991, avukira mu gace ka Bursa mu gihugu cya Turukiya. Uyu mugabo yabanje gukora akazi gasanzwe aho yozaga ibyombo ndetse nyuma aza kujya mu muziki wa hip hop aho yakoreshaga izina ry'ubuhanzi rya Igomani. Mu mwaka wa 2016 uyu mugabo yamuritse cyitwa Swift Bank, akaba yari umukino wo gukinira ku ikoranabuhanga ibizwi nka video game.
Abakoresha application bakoreshaga amafaranga ya nyayo bakagura amatungo adafatika nk'inka, intama, inkoko ndetse n'ibindi bikoresho. Uyu mugabo Aidin yasezeranyije abashoramari ko kugura kwabo binyuze ku ikoranabuhanga byateye inkunga isi ya nyayo, amafamu abyara inyungu yo kororeramo ndetse n'ibikorwa remezo by'amatungo cyangwa ubworozi hirya no hino muri Turukiya, aho yabizezaga ko bazasubizwa amafaranga menshi cyane mu kwezi. Gusa mu by'ukuri yarababeshyaga, ahubwo amafaranga aturukaga ku bantu bashyashya niyo yishyuraga abamaze igihe kirekire bakoresha iyi application ye, ariko mu by'ukuri nta nyungu y'ubuhinzi n'ubworozi yari ihari cyangwa yabonekaga. Ubu butubuzi bwe bwamwinjirije arenga miliyari imwe y'amayirayira aturutse mu bakinnyi barenga 132,000. Ubwo leta n'inzego zishinzwe ubucuruzi zatangizaga iperereza bagahita banafunga konti zose mu mwaka wa 2018, nibwo Aidin yahise ahunga ava mu gihugu cya Turukiya. Yagiye ajya mu bihugu byinshi harimo Irigo na Brazil, aho yari abayeho ubuzima bw'agatangaza kandi buhenze, akagura amamodoka ahenze cyane nka Ferrari ndetse akanabishyira ku mbuga n'ahantu hose. Nyuma yo gushyiraho impapuro zo kumuta muri yombi na polisi mpuzamahanga, nibwo Aidin yemeye kwitanga ku bahagarariye Turukiya muri Sao Paulo mu gihugu cya Brazil mu kwezi kwa Nyakanga mwaka wa 2021. Icyo gihe bahise bamwohereza muri Turukiya maze bahita bamufunga ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cya Istanbul. Uyu mugabo yaje kujya mu rukiko kuburana, aho urubanza rwatwaye igihe kirekire ndetse akaba yari ari kuburanishwa n'abandi bafatanyije gukora ibyaha, harimo umuvandimwe witwaga Fatih Aidin n'abandi. Gusa byaje kurangira urukiko rwa Anatolia 6th High Crime Court rumukatiye imyaka 45,376 n'amezi 6, akaba ari cyo gihe azamara muri gereza, banamuciye azabu y'amafaranga menshi cyane. Ku itariki ya 3 Gashyantare mwaka wa 2025 nibwo urubanza rw'uyu mugabo rwasomwe ari kumwe n'abandi bafatanyije gukora ibyaha birimo kubunza amafaranga mu buryo butemewe ndetse no kuyobora no gushinga agatsiko k'abagizi ba nabi. Ku mwanya wa mbere turasanga umugore witwa Chamoy Tipiaso, akaba yarakatiwe imyaka 141 n'imyaka 78. Ubundi uyu mugore yari umukozi w'ikigo gishinzwe ibikomoka kuri peteroli cya Thailand ndetse akaba yari n'umugore w'umusirikare ukomeye mu gisirikare cya Thailand. Agana mu myaka y'1970 n'imyaka y'1980 nibwo yamuritse ikimina cy'ubucuruzi bw'uruhererekane bushukanye. Akaba yarashutse abashoramari barenga 16,000, aho yabizezaga ko bazajya babona inyungu ya 6.5% ku kwezi, akaba ari inyungu ya 78% ku mwaka, ndetse yanababwiraga ko amafaranga yabo yayashoye muri company ikora ibijyanye n'amavuta yunguka cyane ku rwego rwo hejuru. Impamvu yabahaga nuko yababeshyaga ko bazunguka bitewe nuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biri hejuru cyane kandi bihenze hirya no hino ku isi. Ibi byaje kurangira atangiye kujya akoresha amafaranga y'abashoramari bashyashya kugira ngo yishyure abashoramari bamaze igihe kirekire, kugeza igihe byagezeho birasenyuka burundu kubera amasezerano menshi yari yarahaye abantu kandi atabasha kuyashyira mu bikorwa. Nyuma yaje gufatwa ajyanwa kuburana mu nkiko, icyaha kiza kumuhama nibwo ku itariki ya 27 Nyakanga 1989 urukiko rwa Bangkok Criminal Court rwamukatiye imyaka 141 n'imyaka 78, akaba ari yagomba kumara muri gereza. Gusa nubwo uyu mugore yakatiwe iyi myaka yose ntabwo yigeze ayifungwa, kuko yaje kumara muri gereza imyaka iri munsi y'8 maze aza kurekurwa mu Gushyingo mu mwaka w'1993. Impamvu atafunzwe imyaka yose nuko amategeko ya Thailand avuga ko nta muntu wemerewe kurenza imyaka 20 yagifunze muri gereza. Icyaha icyo ari cyo cyose wakora ntabwo wemerewe kurenza imyaka 20 ukiri muri gereza ugifunze. Uyu mugore yaje kugabanyirizwa ibihano kubera kwitwara neza muri gereza ndetse no kuvuganirwa n'abantu b'ibwami, aribwo igihano cye bakigabanije kabiri, bituma amara imyaka iri munsi y'8 muri gereza, aza kurekurwa nyuma yo kuyirangiza. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe ku bantu mutarayikora kugira ngo tugomeze twagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel Kefradon Entertainment, uganda like no gusharinga iki kiganiro kikagera ku bantu benshi. Nawe utaha.